Echaba kirgekiro cha kabiri aba Ministry of Water and Environment barufitemo emisiri y'abantu abatahirire ky'eby'obuhangwa obwo barukutekeragiro cha President Museveni cyo kurinda eby'obuhangwa omunkora oyihireho kushenya amaju aba batema n'emiti yone ryo mu ky'eby'obuhangwa hamwe n'emisiri y'omwani kandi bakura n'emisiri y'enyanya otireho no kose emisiri yona eyibashanga mu ky'eby'obuhangwa kutukugambira abantu bayanga kwihamwe ibibatire hati icyo twiza gukora tuba twizere kubishisha cyo kureberaho nke miteje cyo kugireba hifa hata ntugitema tugishisha hati wo ajibire noza kubota kuganyirwamo kandi we Kevin Apio orukure kitongore cy'amizi n'obuhangwa bwa Western Region owabakurire kucwekyereza nagera ngutino barayitirerisho. We are here to implement the presidential directive. He said whoever is having illegal activity in the wetland is an enemy to the country, an enemy to the environment. So we are here to implement his directive. Abatura bamwe basimo mu rumogo gw'ekitongore cyakora ngwabwo kuba babire batarukutunga kagisha ko korese cyara cya government ahabwa abantu bace okucyegaruriza fisere ebintu gitu byo buhangwa cyo myamizi g'ekisara abantu barakutahamiza ati ko gomwa ko gwire musano gw'abanguzo kahora mizi kumaranka sane kire abantu babe bakore sitaka rya government okiza kushenya yo kwiya ya mizi bakushanga yo bakutererayo mwe nimba sima banema mwe bare munonga kinze cy'umwakora ubuhangazi bw'ensi bwaguma wa Rubindi Ruhumba Town Council nemo mu town ekirizo yo kuterwa mwegemure na munongo mbwire bw'enjura ecabature barukwegekerero kutahirwa kw'eby'obuhangwa abwa TV West ndi Evans Tarema MBARARA District.